Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kuri Trasis Hope Ministry TV. Tubashimira ukuntu mudengeje njya gukurikirana ibiganiro byacu tubashikiriza buri munsi. Turagarutse muri cya kiganiro cyo guhimbaza no gutazira. Mu kiganiro cy'uno munsi siza kwandika nyine nkuko mumaze kuyibona, nza kwandika umwe na rwagaruka dukunda guteramana babateramisha mu ndirimbo zitandukanye. Ariko kandi uno munsi kuri piano turi kumwe n'aba musore Ivan yari yatwemereye kazogaruka, none yaje. Eka twese hamwe tudoze ibiganza turamukanye, turamutse bariko baradukurikirana uyu munsi tubango shalom shalom. Tubipfuriza ibihe byiza mwebwe mwese muje kudukurikirana. Ari rya mbere cy'uftonda kuri subscribe canke sabone, ariko hari kudukurikirana nawo ca wandika ikaze aba baje kuguteramisha. Nuko rero je ni Protector King inyuma ya kamera ndacere kumwe na Noel Graphic arafatikanije n'uwitwa Wiz. Nuko rero reka tuwe kaze Ben atuyobore muri no mwanya wo guhimbaza no gutazira. Karibu. Nahomba sakwijana nifusa umora hafi ukaju ramomesa sinzogi ijoninya Yesunja na ugomba na onzo genda ngimira ngukurikira ucha ndakugomba mukiza we naomba sakwijana nifusa kumora hafi ukatura ngomesa sinzokirichoninya Yesunja na ugomba na onzo genda ngimira ukurikira utakugomba
ndakugomba mukiza aho urisi isegenya no kuzuba mujago no muziza sinzogira ico niga Yesu nca ndawugomba ndawuzogenda ngimira ukurikira uca Yesu nca ndawugomba ukurikira ndakugomba mukiza we undongore muzira shitsa kuri Yorodani utekurunjamutse sinzogira ico niga Yesu nca ndawugomba ndawugenda ngimira ukurikira ndakugomba mukiza we undongore muzira shitsa kuri Yorodani utekurunjabutse sinzogira ico ninya Yesu nca ndawugomba ndawuzogenda ngimira ukurikira uca Yesu nca ndawugomba ndawuzogenda ngimira ukurikira uca Yesu uri inyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba ubwiza bwawe Yesu uri inyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba ubwiza bwawe ndashobora kuzatura muri bose Yesu ni inyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba ubwiza bwawe Yesu uri inyishu kandi ndakwizeye
imbagwa no kuba ubwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba ubwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no ubwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi imbagwa no kuba
tuzamuye amajwi yacu tugushima tutuwera mwami w'abami turaguhimbaza tuzamuye amajwi yacu tugushima tutuwera mwami w'abami turaguhimbaza wira 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 ni wowe Mana wira wera 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 ni wewe Mana Kristo 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 ni wewe Mana Kristo 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 ni wewe Mana urera nanunge
uruwera gitari uri Mana isumba byose ijuru no mwisi nanone yosa nawe uruwera gitare uri Mwami usumba byose ijuru no mwisi nta wundi wasa nawe uruwera Mwami uruwera gitare uri Mwami usumba bose ijuru no mwisi nta wundi wasa nawe uruwera kandi ijambo ryawe Mwami n'ukuri amasezerano yawe ntahinduka kandi ijambo ryawe Mwami n'ukuri amasezerano yawe ntahinduka niyo mpamvu dushima izina ryawe Mwami niyo mpamvu dushima izina ryawe Mwami niyo mpamvu dushima izina ryawe Mwami dushime izina ryawe Mwami niyo mpamvu dushime izina ryawe Mwami tabarizwe Mwami tabarizwe Yesu ari ku izina ryawe data ishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe Mwami nabaritwe Mwami nabaritwe Yesu ari ku izina ryawe data bishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda Mwami n'abari twebwe Yesu tugwaye icyubahiro Yesu tumuhaye icyubahiro turemeza kandi turemeza kuri Umwami
kubw'imbabazi n'urukundo rwawe rwinshi udukura n'abari twebwe. ntabe ari twebwe ari ku izina ryawe irishigwe hejuru nino ndirimo duce dusohoterera ko n'umwanya wo guhimbaza no gutazira twarimwo twaba tubashimiye mwebwe mwese twari duteramanye ariko kandi dushimiye na runo rwaruka rwaduteramishije twagiranye ibihe byiza reka dutarike ibiganza tubikebanure bye 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 ariko kandi akaryoshe nawe kagiye ni ngaha nyine mugumane natwe inyuma y'ikiganiro impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi dusubire tubeho ikaze mu kiganiro kizokurikira nawe utaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.